Ngidawuqala ngekuthi ngithi ngibingelele okandaba ingwenyama yelive leMaswati. Ngisho ngithi eMaswati sekayidlalile inzima yawo, awendile umsebenzi wawo lebe ubheke ukuthi eMaswati awende. Nyalo indzaba seyisele ngelilanga leMaswati, seyisele ngengwenyama. Masikhuluma ngetindzaba telukhetfo sekakwendile lokusemandleni awe eMaswati, ingabha isayishiye engwenyameni. Ngidawusho ngithi ngingakanzi kakhulu ukuthi ingwenyama ifanele yendeke. Ngithanda ngikwabongela eMaswati lokuthi sibe nelukhetfo loluhle, lukhetfo olunokuthula, sakhombisa umhlaba ukuthi sisive lesinekuthula, siyakuthanda kuthula. Noma ngabe bekafuna kuvela ema-elements ebudlangudlangu lapha nalapha kancane, kodwa nje sikhombisile ukuthi emhlabeni we are the most peaceful country. Ngiyakubonga lokho kakhulu Maswati lamahle nente kahle. Ngicela lokho ukuthi intisha ile tanda niphakamise inhlitiyo nethupa ukukhombakalisa ukuthi nisive lesikuthanda kokuthula. Now asengende nje a brief summary ngingakangeni kakhulu ukuthi ingwenyama inqabha yengwenyama yini manje. Ngidawuthi in summary kuletinto noma ngetinto lengitibonile nje tenteka ngelukhetfo. Ngidawusho lokho ukuthi kunetinkundla leti ngidisappointile kakhulu. Letinkundla leti utibute lokuthi out of maybe let's assume in that place there are 100,000 emadoda nebafati. Bona nje kuleyo nkundla leyo the past 10-15 years onke lawo madoda lawo nje wona atikhanza ukuthi setingcono tabo aticabanga, abana vision. Munye kuphela umuntu one vision. Tiyangijabulisa letinkundla lehlala tikhetha umuntu munye njengabo Lobamba, njengabo Spiki, abakhombi nje ukucabanga. Labo bantu laba abakhombi nje ukuthi le machine yabo la ngcondweni iyaqabanga. Idolobha lingakakhomba nje ukuthi bona nje abasakwazi nje ukucabanga, bona nje munye umuntu ocabangako lapho, munye umuntu one vision. Bonke nje labantu abafile nje ingcondo labo nje tifile. No, I'm so disappointed ngetinkundla njengabo bo Spiki bo Lobamba. Bafuna banyunza le parliament yelive leMaswati, bafuna kuyenda igcine ngathi iparliament inesibongo, kanti iparliament ayinasibongo bekunene. Ngiphindze ngendlulele ngithi kunana kulokunye lengunotice esiphofanele ngifuna ukuhighlighta ngithi this was the most stupid decision, noma ke stupid mistake le yendiwe ngudis man bambita Moshushu ngikhohlwele igama lakhe. Moshush, Mr. Moshuk, Babe Moshushu, or Moshweshwe, whatever you did, that was the most stupid error. Lengicela ukuthi nalabanye nangalelitako bangakwendi lokho. You don't invade somebody's campaign organization. Lapha lazwide uthi organizele wena soya gate crusher uto campaigner kubantu bakhe. That was stupid. That was so stupid. Wena bekufanele either ucampaign before or after, hayi lemcimbini wakhe, ungayiko campaign emcimbini wakhe. Lokho kukhombe ukuthi awunama strategies. In actual fact, let me put it like this, lukhetho ulilose ngalo bowuta kahle. Ngiyabelieve ukuthi ngabe uwinile lukhetho kube awukendi this stupid decision, because lo kwendile ukuthi uyocampaigna emqimbini wemuntu kwendele ukuthi nalabalandzeli bakho baluse iconfidence ngawe, batkhanze ngathi awuna vision, bakubone ngazuthi awuna direction, uprove kuba directionless, uprove kuba desperate. Uyabona nje utkhombe kwangathi nje udesperate, awati ukuthi awuna strategy, awuna ndlela, awati ukuthi ufanele ubhekephi. Lokho kwenta sinala balandzeli bakho bese sebaya give up, sebayajapa ngawe. That is why labanye babese bayaphunyuka la kuwe. Ulukhetho utilahlele wena nabogalajane bakho ngekuyo invader umqimbi wala zwide. Kuyavakala. That was a very foolish decision lele uyendile. Moshushu ungasole umuntu uthi dubule wena lunyawo unabogalajane bakho. Now asengeneke ukuthi yini ke lesifuna ukuthi ingwenyama isisite ngawo okandaba. Mina ngiyawucela lokho ukuthi nyalo sesikhathi sakho sinawe ukhethe abantu, khetha boshomabhizinisi. Lisizathu esingiyenda ngithi khetha boshomabhizinisi ukuthi
kuyaproveka lokho ukuthi most business people leti ngcondo tabo tiyasebenza regardless of their education, leti ngcondo tabo tiyasebenza. These people le mshini yeqabanga banawo. Mawubuka lokho ukuthi kunemadoda lapha lathinje timpilo tabo netimpilo tesive through their businesses ngekusebenza kwengcondo tabo. Labo bantu labo bayadeserve ukuthi banikwe i-platform leti ngcondo tabo ti-functionele le live. Uma ngabe bakhona ukuthi ishintsha bona. Now ngidawukhuluma nje kumadoda lamabidlana lamathashwana ngwenyama ngicela lokho ukuthi liso lakho libobabuka nabo. Ngajabula ingwenyama iba appoint laba bantu laba fayikazi Judgment Jwanki Phenduvuke. This man, Your Majesty, ngimathi kusukela kadzeni ngema-80s lo muntu lona bekangusitolo siyanzinza athengisa igrocery boparafini luswayi naloka ngemoto kungusitolo siyanzinza ehlaya inyuka athengisa Judgment Jwanki. Kuthi lapha ngema-90s wasesokuqala ungena emabhizinisini emabhasi. Angifuni ke kungena lokunenge ngiya-highlighta nje emabhasini uqale nje wathenga kwesibhasana okuncane lokungaka ikota yelofu yebhasi kukuncane kungaka kubhalwe wanoma. Lokwesibhasana lokube kukuncane nakunyuka emncweni sehle bonke labacinile behle kusala igulane nebafelokati kuphela labhasini sehle sikufuqe sikushove sikukhuphule lenzaba nakufika ke etulu sesiyagibela ke sinako kuhamba kona bekusilayisha kuhambe nathi emagqekeni kuphela. Emagcekeni kuphela kwafika la ngathi kuyenyuka khona kufuna siyehla siyakulekelela siyakufuqa kuze kuhamba. Kodwa ke ngikunika le background ukuthi ubuyapi lo mlona nempilo ngenxa yaloko ukuthi lo mlona uphila kuthedha le ngcondo yakhe I transformed iyakhona kumagneta intuthuko uphila ku level ye prosperity ukhonile transformer noma ke kumova from ground zero to where he is now. As we speak, namhla is king of the road. Nguye lobusa ke emgwaqweni welive leMaswati. He's owning the best buses coaches la sashaya ngawo angifuni ukungena kulelo kuningi ama truck ititolo ngizama nje kuveta nje ihlangothana lwakhe lokuthi le vision yalomlona is so broad ivuleke kakhulu so lama antennas akhe ayakhona ukuhogela la kunemali khona so much vision to this person. So ngumuntu ke lodzingeka ukuthi asemendele live la ngwali lo akakalambi asisho ukuthi uyosebenza ngoba sifuna ahona ngobulambili akakalambi lo mlona imali unathi kodwa sifuna lokho ukuthi akhamele le live leMaswati lenhlakanipho le vision lanayo la khona kuyisebenzisa ku transforma I personal life yakhe sithi ke nyalo aka transform le live nako nje ngicela singwenyama ayimbuke lo mfokati lona Judgment Jwanki kunalabanye ke bafokati nabo ngibacelelako Mr Lincoln Motor nangwabo okay nayo indvoza lena lesebentako ngeke nganze kakhulu ngoba ngifuna le video yami ibe imfisha Motor niyamathi usesilungwini niyatibona ikhwepha takhe ngiyacela ukuthi ingwenyama ake seyimbuke naye lona lapha eSpeak kunalenye ijaha nayo lezamako manali jala kaLodi sengigodle igama layo lekhalashana leli ukuthi kodwa ngibani man igama nje selitheliba lapha kaLodi nalo lijaha manje lelisebenzako leli ngoba sesithenga labantu abane vision sidinga labantu abane vision mangamane nje ithi ingwenyama nayibuka ibukele kulabo bantu laba bese ke emabandleni sengingakufaka ke abantu njengabo boMajor V le mabandleni nje le mabandleni uyabona mos le mabandleni ayo ngoba ingwenyama inemabandla sengingafaka ke abantu abanjengabo Major V kodwa nje la kule parliament especially emadozana njengabo Lincoln emadozana njengabo Judgment Jwanki bathole ikhundla leti influential kakhulu
uhulumende leti tawenda ukuthi basebenze. Ngiyo-ke le challenge sengiyibeka ngithi mina seyisele ngengwenyama ngile ngqabhayi le nginiketa ingwenyama ke leyo ukuthi ngwenyama nayo ingqabhayi eMaswati sekayidlalile inzima yawo sekakwendile lokungangawo akukhethele emadoda nebafati lesicabanga ukuthi batawuletha kuthula eveni balethe ne-transformation eveni. Nawe ke ngwenyama sicela wende njalo ukhethe kahle okandaba ukhethe bantu labatawuthanza lelive bantu labatawuletha kuthula hayi bantu labatawuthanza wena ngwenyama. Asisakufuni lokho ukuthi ukhethe bantu labathanza wena sifuna ukhethe bantu labatawuthanza lelive ngoba abantu labathanza lelive ngilabathanza wena kodwa labatawina bomsheshelengwane bathanze wena abalithanzi ke lelive ngibo leli bashisa live labo. Sifuna abantu labatawuthanza lelive ngoba nabathanza lelive kusho ukuthi bathanza wena ngoba wena ungilelive. Igama lenkosi malibongwe. Amen.